petengnya jane bali bengong pedidi mungin jangkrik wis katening pale ada kirakan adi ingatkan dewek bali sudah kira nungguin kecundung angin menyisir ngampain dewek bali galang berjalan sing terasa sang surya anda galang kang ini kasarangin dese menguji beli rindu tak pesan ketemu ada kegalan ubah dan rindu ne beli rindu tak pesan ketemu dumogi yang widi Murianin aslan raja dalam berjalan tusing terasa ganti sang surya anda galang kang ini kesarangin kedese menguji tak pesan ketemu ada kegalan ubah dan rindu ne beli rindu tak pesan ketemu dumogi yang widi Yurianin aslan raja ada kegalan ubah dan rindu ne beli rindu tak pesan ketemu dumogi yang widi Murianin aslan raja
Mang di ban sobat jani kelewate nyumunen tresnane dini kepalasan sing suwot-suwot baliknya salen udah kekene dong dadine ulian sangat tresnain ngantos mati beli sing lakar ngang sapa dini ditongose biasan iraga pada saling kasih saling sayangi narawang-rawang stata ingatan tanyam adine nengu gule nanging sahabat sahabatan tanpa makajak Tuhan tinggal kenangan oh adik-adik adik sayang udahlah sedih adine ninggalin sujati balik dan sedang sapang adik indah di ide bang adik mewali kening dadi ide bang adik mewali dini ditongose biasan iraga pada saling kasih saling sayangi narawang-rawang stata ingatan tanyam adine nengu gule nanging sahabat sahabatan tanpa makajak Tuhan tinggal
ke jati beli lasate adi ninggale kadi rasa adi kuangan alasan kara kire rares magadi ngalahin dini beli badidi ngawinang beli buka jane stata ingu iningan syarat beli karena takut kehilangan adik saya sekarang ya adik jujur memunyi ngajak beli mariki mariki paken baline dan raga nadi ngejohin beli mariki mariki paken baline napi ke adik nyelap ngeliden dong udah ragan adik johin beli ngawinang beli buka jane sada ingo diningan syarat beli karena takut kehilangan adik saya sekarang ya adik jujur memunyi ngajak beli mariki mariki paken baline dan raga nadi ngejohin beli mariki mariki paken baline napi ke adik nyelap ngeliden udah ragat adik johin beli tiba-tibana tuh sentain ketemu tangan kerasa ngajak lo ayo nadak jabat cek itu di perantauan tegelan ditya di
salatase galai majalan lama patenge engal tuang tiban subah ragam palasan sepi di hatine dan keubaden bas makalo nanang kangane tiang riki sadada mengangkasa mimpi dan sida lakar ketemu Dumadanya sweja ide yang pramagawi ijen gala lempasang tangane jalan lama patenge engal duang tiban subah ragam palasan sepi di hatine mimpi dan keubaden pas makalo nanang kangane diang riki sadada mengangkasa mimpi dan sida lakar ketemu dumadanya sweja ida yang pramagawi ijen gala lempasang kangane tiang riki sadada mengatosa mimpi dan sida lakar ketemu dumadanya sweja ida yang pramagawi ijen gala lempasang kangane
bagusan beli kalau sepetetes di tengah lemari. Anggo Cina beli sekan-sekan kehilangan, sekancan solah beli ane mampu macia. Buina bidan kayang mati pang mana suarga, barang-barang jahat mah ane malah-malah, barang-barang jahat mah ane malah-malah. De adi engal ceni drekene dewe kebeline marata mana pukin beling jak anak lu makawan anaragan nanti amul kayang jani kalau beli mana koni. Mirip ati subona wangi geli-gelan beline yen bening ngalin nak jekek pas beline ngetelala dikenal itu ama dalem yen ganti elo ke antu mepisahan doten beli. Beli tuare jebangan leliun ngangatarang bagus beli matepluk rejunan nyalantara keme cepade nitisken dewe kebeline yen beli enyan kurang nanging de orang-orang tunangan beli mekacakan tandina buah-buahan megencet megandus kanti sepanan tipik. Adi engal ceni drekene dewe kebeline marata mana pukin beli ngajak anak lu makawan lan ragam nabi amul kayang jani kalau beli mana koning. Mirip ati subona wangi geli-gelan beline yen bening ngalin nak jegek pas beline ngetelala dikenal tua ma dalem yen ganti elo ento mepisahan doten beli. Beli tuar jebongan leliun nang tarang bagus
enyak kurang nanging de orang-orang tunangan beli mekakakan tandina buah-buahan megenjek megantus kanthi sepanan nyicipin Lek hati ulang iki saha seumah kena tsunami nada ingat kende jarmi pujaan hati di Banyuwangi mapan ingatkan janji di jarmi panjen tresno ngantos mati maksud hati bang membukti opo dek jalani api-api wae bukan sambal kereta api bayune di Subane deket di Banyuwangi napukin dek jarmi ngajak penghulu negak mansanding di kursi pelaminan bukan ngipi umah ekana tsunami Banyuwangi mulai nyesep jeriki tekut temen dek kowe ngapusi loro atiku sing ngadep ubane dek salah opo toh aku karo awakmu dek kok tega-tegane kowe ngelarang ati ora tak kira kowe arep ngene dek loro atiku lek ati ulang iki saha seumah kena tsunami nada ingat kende jarmi pujaan hati di Banyuwangi mapan ingatkan janji di jarmi panjen tresno ngantos mati maksud hati bang membukti opo dek jalani api-api wae sambal kereta api bayune di Subane deket di Banyuwangi napukin dek jarmi ngajak penghulu negak bersanding di kursi pelaminan bukan ngipi umah ekana tsunami Banyuwangi mulai nyesep jeriki tekut temen dek kowe ngapusi loro atiku sing ngadep ubane dek salah opo toh aku karo awakmu dek kok tega-tegane kowe ngelarang ati ora tak kira kowe arep ngene dek loro atiku lek ati ulang iki saha seumah kena tsunami nada ingat kende jarmi pujaan hati di Banyuwangi mapan ingatkan janji di jarmi
maksud hati pang membukti opo dek jalani api-api wae. Bukan sama kereta api bayune di Subane teke di Banyuwangi nepukin dek jarmi ngajak penghulu naga bersanding di kursi pelaminan. Yen mimpi dan beli tuh sing ngebanding nangati tahu teken dewek jelek koban beline penyalati kan ki beli tuh sing taen nepesut makin neskancan bajang-bajange boya aja beli tuh warna andel ngalen aja geng angon gedelan janinya nada newanen rawat dewek beli kalau dengan mau balik apa nama kejang pada nengeng buat kebagusan jenang beli nih mirip betul sing je ada lawan aduh kantingan tre bajang-bajangnya hutang gegayan nang ngosip beli. Budak paling ngerabut ngerunyongin bali apang mana bukin itu misalnya di kali apa aneh ranaya goban bali buka kekene ulian apa gak beline nyampi-nyampi dewe kebeli haji apa borean bawang aja ke sunau jang jeneng beline mirip betul sing je ada lawan aduh kantingan tre bajang-bajange utang gegaen nang ngosip beli. Beline makejang budak paling ngerabut ngerunyongin bali apang mana bukin itu misalnya di kali apa aneh ranayang goban beli buka kekene ulian apa gak beline nyampi-nyampi dewe kebeli aji beborean bawang aja ke sunau